Angivusele maswati lamahle namhla ekseni sengisokele sosikhathi sekuthi ngikuthulele tindzaba letihamba embili utifunzelwa nguLindo Madlopha. Umholi noma ke umfundisi welisomvo lase-Apostolic Faith eMfabantfu uboshiwe ngemuva kwekulayela nekuhola emaphoyisa endzaweni lapho kutholwe khona imitimba yabantu besifazane labane lebese icala konakala. Le mitimba itholakele khona lapho eceleni kwelisomvo lakhe iTolo. Umsolwa losengakabekwa licala ngalokusemthethweni kulindzeleke ukuthi avele enkantolo emalangeni lamabili lalandzelako. Kubikwa ukuthi umsolwa abekade achumana nebantu besifazane etinkundleni tekuchumana khona ka Facebook lapho abebaheha khona ukuthi bete ekhaya lakhe bese kuba ngulapho banyamalala khona bangadiwa ukuthi bakuphi. Kulandzela umbiko lowavela khona eveni labomakhelwane eNingizimu Afrika ekuhambiseni bantfu labahleli eveni laseNingizimu Afrika ngalokungekho emthethweni njengoba kwakukade kubekwe lilanga lanamuhla kuthi wonke lode timphepha tekuhlala kulelive ahambe. Liningi lemaswati lebelikade liphila futhi lisebenta khona eNingizimu Afrika libonakele iTolo libuyela emakhaya liwela emnceleni wakumathamo longakahlelwa behla etimotweni bahlangabetwa ngito tihlobo tabo. Saloke uhleli naye Lindo Madlopha sichubeka nato tindzaba. Siphakamiso lesimemetela kwethulwa nekuhlolwa kwe-DNA ngaphambi kwekukhishwa kwetitifiketi tekutalwa noma ngesikhathi sekukhishwa kwato sekubange imphingiswano lenkulu. Emalunga ePhalamende kanye nendvuna yelitiko letasekhaya bathi lesiphakamiso sidzinga kucocisana lokujulile nemphakatsi futhi singahle siphule emalungelo emthetho sisekelo. Lesiphakamiso lesethulwe lilunga lePhalamende Mgcisi Dlamini sibange inkulumo mpikiswano eTolo futhi safuna kuphocelela uhulumende nelitiko letasekhaya ngekubambisana nalo litiko letempilo kuthi bende inqubomgomo ledzinga lolu hlolo lwe-DNA ngaphambi noma ngesikhathi sekubhaliswa kwekutalwa kwemvana ikakhulukati etimeni lapho khona kunekungabata noma kungaciniseki kahle ngekuthi loyo mvana uthatha sibongo lesingesona. Cishe sekuphele emalanga lamanenge emaswati atibuta ukuthi labantfu lababonwa etinkundleni tekuchumana bagcoke tembapho letiluhlata sasibhakabhaka emadolobheni kanye nasemiphakatsini banika abantfu emaphasela ekudla bese bayanyamalala bangakachazi ukuthi babobani. Kubonakala ngathi sayikhona imphendvulo njengoba iTolo Standard Bank eSwatini uvetile ukuthi nguyo lebeyenda lo mkhankaso yathi bekuyingcenye yekulungisela kwethula kwemkhankaso wayo lomusha lowatiwa ngekuthi ngiphokophela sinawe. Lo mkhankaso wethulwe emcimbini lobo ubanjelwe eMovie Zone eZulwini lapho lelibhange elithe lemfihlakalo beyidalwe ngenhloso yekwethula lolu hlelo lokutibongela kiwe emakhasimende lokuhlose kukuthata ukukhula kanye nokukhombisa kutinikela kwaleli bhange kwesekeleni imiphakathi yaseSwatini. Ngaleto ke ngwane lomuhle sithi shasti beka lapho nibe nelanga lelihle ngidanshiyana so simo selitulu nisale kahle.